Život kojim si nezadovoljan ne drži te zato što mora, nego zato što si se na njega naviknuo. Navika na tiho odustajanje, na kompromise koji su pojeli tvoj identitet, na dane koji prolaze bez istinske svrhe. Najveća samosabotaža nije neuspjeh. To je ostajanje u životu koji te ne hrani, ne izaziva i ne traži tvoju punu snagu. Promjena ne počinje kad znaš što želiš. Počinje onog trenutka kad si spreman pustiti ono što više ne možeš opravdavati. Stari obrasci, poznata bol, lažna sigurnost, sve ono što ti je dobro poznato, ali te zapravo davi. Otpustiti znači riskirati, znači ostati bez izgovora, znači pogledati sebe bez iluzija. I tek tada, kad se više ne držiš života koji ti ne pripada, pojavljuje se prostor za onaj koji je uvijek čekao da ga izabereš. Naša misija je potaknuti vas da ostvarite svoje ciljeve i snove. Pridružite nam se i zapratite za više motivacijskog i edukativnog sadržaja.